chung in chung zalbam goita thonri we sai pukpha bu jang chui na thum ka sa nai tong ka bi sumi cham pa in dalo ne reliang mi kho tamelong times ko hekum na hiloba me rong mai naga council manipur rncm re tatkan mai pukpha bu jang ru na chat nung te re thauna national highway 37 ban chulo kan mai jang re khani changpum hai tun tiang gan gong pu kho sini thau phung mai gari non gai si hai highway kho ding bang gai the tuna sai kagan tingsang delay sugong kan mai population census hai sai khum lautai bu september bu khori supuni the tuna government official re sakan the tawbam village authority re sakan mai qthu kan yu tong nam kho nai mai inrang di thwa khotai fort land rcc bridge ka siam thaw lo khotai re nam mai nun tong kan di khani rampu khani kadang kho luk mai nun ta impaina ka bi lo the Dolane Gorkha Terriers Railway Board tong official Sri Anil Kumar Khandelwa kamai tupul le none kho visit sugong khote riulokan the aseron lik supakan mai audio tape khote Chief Minister Khwan kahak mai tipat na viral tatba mai khote Kuki Zo MLA nun roi sakan mai Q2 May 2023 violence khote CM Biren Rina de tuna sakan the Indian economy re 2047 kum hai US dollar 55 trillion sungam puni de tuna International Monetary Fund tuang Executive Director Pau Krishnamurthy Subarian Risa inda pakanthe GAANPHIU mel khoni hekum na hiloba me Manipur Remote Sensing Application Center re survey ta kai kan mai tang Tausep Subdivision Tamenglong District tuang Namru Jiribam District tuang map kho kaza lokan mai ta Tausem Area Student Organization nun re numang mai inda na Manipur Chief Minister N Biren Singh kho joint memorandum tikanthe Manipur State Power Distribution Company Limited official nunri pukpha bu jang chui na khat khani chui na kanai nung Manipur tong district aju kho ria ta kai kamai kho electricity bill ti magna mai dan ba mai ka khun chui na chukuta nimthau kan the Manipur Pradesh Congress Committee re lon chanai tang my former Chief Minister Isangke Singh death anniversary mong Congress Bhavan Imphal kho ta kai kan the kamung kho tai MPCC President K Megachandra khani CWC member gai khangam ka zauna Congress worker khani senior leaders azuri Isangke Singh tong mang kho mun kana chakhong slogan the Manipur state government thailai na petrol khani diesel hai state khang biu na supply na puni de kum mai jang re public goi re thau mak puni mai khangta lungai na liu kadang lo mai ja hai sulo priyo to na jang hoi kan the Assam Chief Minister Himanta Biswas re chamla mai khata nang tabui ra chap ning cho tuna than kan mai khota chamla mai form azuri penong mai inda kan the Di cham khoni hekum na hiloba me Modi Adani mega scam lam kho phugul lo khang joint parliament committee ka sem lo tuna Congress re India pumta protest sukan maita machuang na Manipur Pradesh Congress Committee re Enforcement Directorate Sangakpham Imphal kho protest ta kai kane Jiribam District Administration re peace talk sulana normal phungwang da khang karambam the Kalinagar khoba mai mar mai CRPF re kaniu kai indong gong lo da gai kan the tuna sai CM HB Sharma re Muslim Rachaptat mai chamla mai khata la satolo mai jang re khani Muslim Marriage and Divorce Bill ka sem puni the tuna sati mai jang re lat gai bam the Tamelong kai dai khonai mai pa ko hepo jodo nang mang gong puni mai August jang chuin school nung Water Resource Department Relief and Disaster Management Ministers Awangbo Niumai re Chief Guest Hill Area Community Chairman Dingang Lungang mai re President khani Tamelong MLA jang hemlung pan mai re Chief Host suna takai puni the Manipur Chief Minister N Biren Singh khani Manipur BJP President A Sarda Devi re India lung in sambam maita sukai sura khang lalu gai khang khani subha khang suwe kanai ti hai FIR chalana kaji nai mai action la lawo tuna Director General of Police kho Manipur Pradesh Congress Committee tong Legal Department Chairman S Syam Charan Rina sakanthe Manipur kapung kho sadam ban kagan asa slokan mai khani changpum si mai jang re petrol khani diesel phungwang chuimak mai jang re Welcome nun ko thau manga bam mai dak kho kadai suna petrol black tong zon bam gai mai goita katum milung kho zon in thak tho tuna CAF and PDF Director Robertson Assembly thai pakanthe Imphal area kho ban sin sin mai nun rina college khani school nun kho sian nai mai khani kapin karam mai thiak gaina palbam mai thiak ta nuni manga khani kamakya pemton college tong principal ta tritan sukum mai thiak ta nuni mai down na internally displacement person student khani oja nun rina protest ta kai kanthe Manipur tong kazan tanabam mai mansai goirina thailona ba mai rhythm of Manipur hai Indian consulate re langpan mai luan ringuna kanai tang mai anniversary of Indo-Vietnam diploma ties tong mong kho perform supani President Draupadi Murmu re dolanung banjanai nung Rashtrapati Banban Gantantra Mandap kho takai kamai Anwar ceremony mong kho Rashtriya Vigyan Puraskar 2024 scientist nun khang tipakanthe
rong mai naga student organization khani kan new Manipur tong unit goi karila na rong mai ja goi ta chujang na lung in cham bong khang jang hoi kan te kumna RNCM rina in tai phai long ren kho ban blockade subam mai hai dai thawmong mai immature tong thek de tu na sakan the kham kho ting nei lamni the cham loko asai pukha bu jang chuin nak thum ka chak nai tong chang mai chang rina 27 degree to 21 degree Celsius nei mi 4:54 AM to 5:44 PM gan kho mong le nei nai jingbang mong le ting rei nai puni asai khosuna thu ka bi sumi cham khorina loi lo the jalabam goita thon gu the